Normala kenyam läär ne diaden kontin lianka rwain gwasame kan war online TV channel. Bana man le rodo gwasam bana jeli. Ti kon keri pone ti bikon ka LinkedIn konen tokre which ka juba. Kan ler ti ka ler ti goro de ling ka ta dana token kaja. An wala shang walong wan ka pay dich ron kin dangro wijin dangre bakal. Banatin content wo ke ler ti jidine ketin paiben banakalinkel ko tandien ka de bay to go liang report kana me barwach no ka netin kone cha yen tilat ka parliament re wiki jupati yan kapan banarwach kamana na chalat kume kirme yadit and wo ken chakan queen no take mal cha tan ka ron kin dangro with well badak ka jo mo be ka ne ko lan Nuer ban jelin ka jari pod me ko bantin ko ne to bu ko na ngacha ken ko no niam don a jan shang niam ka ji ko bi Nuer online TV bi jek Nuer online TV take a Facebook page dere gor ka Facebook ka dere gor ba ka YouTube gor no ka kan the same social media deri jag worten ko biya yen lere content work bien ka lingwa de mene ti loro den ka liang ka kwite ka tin dakana kitin nang ka wich gwam chorolot kana maltin kon gor kan ode bere wich bana ka lingwa seme report niam wa security force tin kon intire yikijuba ka chanka walngwan ka chang wal jokka pay di rankin dang bakel she can members of parliament need to let luaga bor she can tana tikine kep chala do ne ka juba was a security officer she can members of parliament kana yen kana karun wanga long take corporation mi kana lat aram mo aran money a lawmaker mo kil jilan money milet ka parliament shure chala kum gang jelada ka transitional national legislative assembly ne de continent ngot pindian jen point ba wa chairman ke chairperson ke jena kwara lada ala parliamentary committee agent ka responsible ne ka queen national security kana public order mu walat ajen wudi chalka kum gangane jente ka diality national security dang wander ka laditi wa chairperson take parliament ka joma chala de shemane kene ci dinje bene ka runwang long gwada dan dor man dan teten kigala do mi ciga ben ka security officer shikan benchang chugo shengol wa chukan wudu mo chukan nang chukan kum chukan nang wa cha nang ka non place ka non location kwa gwada dana cha yenten me cha ko yen national security service ke cha ko yen to year ka riverside la kana wi yenten don yen gwada la kana wi to cheten ba ju la rejecten ke ba jinna ken ke ba chinga je several take testimony to one chala long ka teach it to turn wala na ka ba nang 2 year ba yo ti tin gwada mon wuri chala kum take daman metot mi chira ke na ka media ka taran cha daman cha kep ko je jene na beken ka runwa long na baka kurunwa jene ko benchen ka kore cha daman cha nan job jugo dam mor cha nan cha kep di ni gwada mena ka kwa ka gwada na cha nan ta kan family wudum chala kum kan der kan long ka do danan cha MP cha nan aje ka wudum members of parliament kan ai kona chairperson kan national security so in mean that nang kum kim yadit ba do ba nan aje kana kolat ndu nang je ku yingo ka ne re kon der ka shema ne titi ka dace alat but take a report mi cha kolat gwasame wa kan ne ta ka parliament ala parliamentary ne letin wa kan takan community ke takan kalwan mi cha ran cha dai kaf ka je kuji dur dana chilat kai nyok
chidi ni chicken jide kap akana kona approved gwada dana dol natin chede mutu ina ko tije no ne kane da kon let ka parliament tiken community tiken ga power de ko na gujeno kuma kirmi yadit sheme cha lat ki ngote ko ne cha gor la transitional constitution of South Sudan me cha gor ka queen ne dialano charande kablo ba kane kon kam warrant ke kane kon mo ke warga mo kap ko jino ngaga ci ber me ci dir nan ba jinang ngot ba juluk sikana lel na mo teram lele so na me chene de ngwan ba chega gaeno mila kim ya di la ngwan la ka ke ba ko bom wan me ci yen dob dana wo ngot ken kaja tala de wona ne la lo ki lo maker ne de ko la jilan ngoni tente ka parliament wa cha ga de ke lora bang kwirana. They should not be arrested or persecuted unless chetega permission miche beneke speaker of parliament chiram da la kwar miche permission chetup de ramo de jakap no so anya bomu wa mu ka ku ji unless mi le der alo take a crime che commit de no ba you pick up doru manawe shendu ba ju nan wana me che dwal mi che non kane diala kon intere wiki juba ko mi cha gore ken ba ka ba yango yi ne dial lo tali la lwang chang kel ba nan ne ji wad gor kan de kan wule ditena nekani walel kidi is up to them order me cha to beken so kujamo waken taken ka constitutional right the constitution there ka protect kom ka kuji de ko na kam ka warga but ne me watel proper legal procedures me cha kana kan ka jawrana chalat so mo ne dial mo ka dwal ram tere wiki juba ka dong jiram te ka position ka dong ki tugdo lep ki tem do den michelat by del cap by any mean kim cha gujino dong take along special would me kwar ka parliament so jinang dana chanang ajen kar jen chi jen kar war chanang teteke other lom kar bada cha kap ram chanyo makka ko gwazame wa shwale ayi akol no ayi akol jen cha kap ke cha arrested report dana chanu ngane mene ramu chalka ayi akol wajen dio ke jen woto ku relate kana vice president Hussein Abdul Bagi akol nyen chala ayi akol dio je markan kana Hussein Abdul Bagi akol ke bekan dor kelmo chetamente kom gang bo man pai ko rai kwido ba waka jidwar kel kana yitina wakan di albuga ka Will East County ken ka gad jan te ka Will wa bekan dor kel mone right now chana munguch dia je share report yelling no ne chinare ak parliament before that te ga ne ti she parliamentary meeting she kana boycott ki kan ka we gwas lokomone katan dia na wa ka pan dangro te ga padut ka michal ka me pa de Joseph ki Josephine lagu kana jengul shal ka me Abdul Bagi kan dia ka vice president ba te pa de kel en pa dia na mo chawdo kula dak wati ne ti shi boycott kana lallo kan ka we gwada dana lat ke malat kan adaten malat ke nyurten ko te ngote de gar ala proposed amendment ti chala do ba ngot ba ka gar ngote cha tan ke 2018 bana ura je tatin kaman chala da kan ka ku go latane no chakan kunje no te ke 2018 peace agreement mi cha tan so na me dogo je no gwade dane chika gwatin ke kana lok then dogo je no jan dob dana kap kana dio don order mu be ka jan Abdul Bagi ko kan ni ti gi ke don ko de ga jal kel chikan ngoten ko ne be ga ke kan ga de lok ko mi ken no mite ga mi kan rule kan dial buga jal kel despite no don't take disagreement to reason yen daga jala family yen do budan go ke jaga ka ku mo ane da ti ka je Will East County kum gang ka jen na wudu shal ka mo ayi akol kan dial ka je Will East ka jang karodian so jen mana choda lad no ko mi kon bana ngaje no ti ga ne ti lu ko mana lat ke kim yadi ti goro no de ka participate ko ne me no ngana re ki jaga Sudan ko chebete ka mal so for that reason chikane guje no di
maybe ne ti dong to logo back de dong de ngode ka tanya ne ko ngot cha ngode men ger kan tana kan ka involve kan de kon la parliamentary ki MPs members of parliament kan kon mat no ba ngot ba ger cha ka de mat so te ga ping mu gor ka number mu gor ka and then number mu cha ko ngaje no shi participate and then ba de kula pass and bill mo so kuje money chine ti kan lok cha ga yen but still ne to want right now tina zano ngum la road wana me bade ngudi long baje no kane to kontila leader kene to kola politician ka ku ko mu chajo ka ko do mu shajan wa ba mi jeg baje to you know no so mu chikane me baje long cause ngai kon mandan la road wi ka South Sudan right now in South Sudan tikan ko wona ka kuin kwara so mu chajo gujino dong lugu melat ke mi yadit then I mazo dong de yen Chirgan tam ngai kono no election right now ka kwida right now ka peace implementation right now ka economic challenges tin kono jeka kan jen political reform dana gurkan no de kuma de jeger ti dialti cha kan no no de ka ger kuma kirmi yadi de jene let the things remain the way they are chicken goro te mde ro de ger banun biya ngajene mi je joje no shara mo cha je cha yen kara mimo mila senior political figure biangaje no triactaten la public attention la janonga la speculation bala janonga tidia la karwa la kanano bane kim yadi chicken calculate chicken dear no sontem right now right corner net one tina kajuba even somewhere out there tina it one and one ena ngum yan ke jingone ne de te la law maker ngum yan ka te do badan yan ka te ko ngode cha gor ko la te ngode la gor ka te ko ngode cha gor no ne ti ba ga yen ko chik dor me chikana lat so mad yen gwazme kan te dialati te let ka rodien tene bien no bil mal be bere dien ka wa ga mi yan ka ne tin konti la lat na me one thing mi chalu jene dia kaje national unity da ne cha ta nyen wo ne dia albu let kel bien no beto gweste so te dialati ne ka ti baj shi kon jien kama nan en chalat gwasme ka queen en kona cha yen wane ka another report mentela dien wona no ne as spelling officials tika comment jekti jikan kalat ka peace agreement ano bana na me bana jenyo akel ko kati baj karam bana based in long gwasme bana right ka kuru mishal ke Simon Kunpoj take statement teacher lat jega long to sha la teacher la de jen ban lengwas mane re wi ka South Sudan ka jen gwas me che take dibbe ni tong wante lat karodien ka kwiku de na de ko nyamde senior official ruling as spelling party take a controversial remark mi chalat ka jen kwi ron kindang red wal badagam wuri shall me Kunpoj menen yana magwasme take a michalat Kunpoj chala do nene ko Kunpoj jan official Simon Kunpoj point aram kel ka senior leader ruling party pinke me yadit gente gwa mi chawai ten ka juba men chawai ke jene ko bana mandana chalat bana jelling kelen wo amu Simon Kunpoj chalat ko gane dial ko lat ken gwasme ka cha gwar pinke cha ka document ki Simon Kunpoj la do nene he said that he personally does not believe in the peace agreement signed in 2018 a jene point Simon Kunpoj shem male da na cha pa kan kin darol badak jene shengat jene chen believe in that and peace shall ke ki male shall ke peace agreement on the resolution of the conflict in South Sudan meja time ko korun te konte chiwe kir president Salva Kiir yadit kana Dr. Machar Simon Kunpoj ti chen kangat I don't believe in that 2018 peace agreement kada that agreement ajan kule te kajen formation me Michel K transitional unity government me bablat ke 2020 that agreement tanya president Salva Kiir yadit kana Dr. Machar Simon Kunpoj no tell Michel it 2018 peace agreement Nathan wan chiga ngayar kaman chala da Simon Kunpoj cheka shock
Ela rajen wone the SPLM party de ko den del jok Simon Kunpo chela wone SPLM party could even distance itself from the agreement. He said that 2018 peace agreement, SPLM party should distance itself from it. Generally, Caribbean hand 2018 peace agreement done a chapter. You look general me chala me done a zero abang. A general SPLM as a party was not official part of the agreement itself. A general SPLM thinking yadi the Kanishi could take agreement more. Maniam Simon Kunpo Nuer. Simon Kunpo Nuer made an time me nakanaka 2013 tere wiki juba a part of that genocide chalel me nakanweri. Ko right now telling the Shahil responsible tell accountability me chanung. That is why Raja like that cause chicken dear ko mekani chak you know jin tika rekedan tika rekedan chala chijanga jino medane edwer chijanga je. And 2018 peace agreement kwa time kaje ku bna buka nyokolet kel. The international community ticketing, media ticketing. How come there am kel Michelle Simon Kunpo there disagree and they party came ya there or the distant. Abekul arno no wal ken reality mukuka ni enjoy and peace agreement and echa time mukuka mo ke chance wala no buka right. Metel da kan machar which yene ke go jeno de mal modern with. Ko jeno nor point ngura jeno like that. It point SPLM party she can take agreement and echa time. They Caribbean bill nanbo. So Michel Kaname Simon Kunpo ladra Michel make gwade dan echa changa de charge propose amendment and they change kajen peace agreement. Raje ka kwi me dan echa la do ne e ba ngoda ba ka ger mote konde cha yapin and okay 2018. Muko believe ka 2018 peace agreement. Amu mulel kan la gori je bi ngode kan la do ba ngod ba ka ger ka diga shuwe ka were de atele mulat kan no te Michel 2018 peace agreement. So Simon Kunpo kamen chalat gwasa me wa gwaje ka kwi mal kamen gor kan wo de bere wi ka South Sudan. But te ga de mi jeng chalat me la de point da kala de je international community. No ka ta da nan chalat kije. Ko ken abane ngajino ne an kuma di an kuma kirmi yadit kai reporter lat kona meni chikana goro ne by election ba jalat ba constitutional reform ba je peltel Michel constitution me ba gor tel population census me ba lat even this milat committee the unified force balel ekene no cha balat ala big integrate ne kendi je share report chalin ko wude general pai kwanya ala chief defense force pai kwanya ala general Santino de yani ci anen mandana chalat ne yake cholo wo te reform balat kane te konte chitai ko kuma SPLA yo te ci we ko kuma kirmiya di kane ko ne balele tin ba integrate just that try ko de kana convince ti yar kan ka so da nizin chuy na kaje naga naka na kaje so Simon Kunpo general gen ka mandana ci to de je shelling no sha visa restriction charge le kum United States kate ka something your government official the country ke la no kan ka part of that ti chala do baga sanction ke ti kan bijal ka telem kan je miteran ka sedrar baji del ka kum it doesn't matter ti waje den ti Simon Kunpo chala do ne amu menang international community ajan rajo amu menang international community no and we take amu they can been involved ka peace agreement lat kare ka South Sudan me de ne yin ko solve ko di ne jan lar menade tel Michel Kering machar makam karar ring machar miteram lunya baje luny anetin konti la jingone namo ero Michel adejen ko ngai kon me changa me dane me cha lug me cha je nyor ka parliament eno te ngote garke ci SPLA yo chiko walk out charin wo chiko meeting ki kana boycott namo cha lo dien che lugu kana ne dega ni intimidate but these people they are work ngai kana no name cha la ke kwisa Sudanese this is it will only benefit individuals within SPLM pinker miyadit it benefiting the entire country. So chicken man chala the international community chicken look ite kamal mugorka 2018 peace agreement
kalukano de ne content chalgar jmak la ne content la peace monitoring tin go ka kurten and we can let coach amate kan what garka bene ti be kon involved and then bina ko wo woni amre ti kon balat bada kan no chabula da mona so ne me chala danga chala kume kirmi yadit right now right corner and a peace agreement belet bala Dr. Machar tune di alti shika fail kamana lat kana Simon Kunpoch Karoja dana chalat kojan chenede kontin ala international community ana shakalat jor then foreign countries kan international organization shakalat jor no chwa ne jut chwa South Sudan chwa jut ka peace process and they be lar no mal bendora ne go no mal bendora Simon Kunpoch but remember this Chikum United States kala do nene Mecha independent charge ke 2011 cha so ran cha mu ke 9.5 billion US dollar euro to wa chi we ka some individual pocket sam ka ni kwar ka wa take oil revenue te cha collect bo 25 billion US dollar wa yu di alti chi ka we ne mu shuni kan je so dana tele chala re ke kan ka tele yu te je kan ka ma yu cha ga nam ne Raina aneme nyerke jekanga nyerke jeke international community akane ten konen kule mi ten ko so Sudanese jaka shoot so bana chularde kane kon right this time kan Nuer kandial Nuer chu ne ken kanake panel kan Nuer ti ci kan logo report ana chala special sign kun po ci ka report ana chala ti kan lok te report mi chala da kum United States ta weto kan ne diala konen tere wujin ginimi ta jojin wonena sikan Nuer chicken the target. Chicken mention can you run con and nothing. Let on cool American can right but right now chicken could let direct and no chan where chakanek 2025 2026. Saga target. Analytical within targeting which a lot. A Canadian country like Yukum, SSPDF, Kel can work in the tin. Then go down a government official, Kuala Gajano can chicken vol co big and like civilian special Kajongly can apenal, can you state, I can go to Chalano. Kasaman Kunponica part of it, Lulgat Konet, Taban the guy, these are the people. Can work and by the way, men like just Rajalon can worry. They don't go then and do a tick, but they are part of the organized force that target Nuer community. Someone Kunpot right. Kekwida Machar. Jogane dial content kwa Dagma Char kwa support ki international community and go nene. Ajanam Regma Char charge be released. Mitiam be released me in court. Near the corner lokaja. Ko take a page Mijiban ki international community and kwa unconditional release. Ka Queen Machala de Jerima Chara be rated Janachi more rated Jan. Ajan only the court have the power to decide whether Dagma Char should be released according to Simon Kunpoch. Ajenmu warem macharwaji lotel bir michalat bajame ka jenmu warem macharwaji no te bir baje punish according to manana chalat so right now can titi come negative they are generating a strong reaction because Dagma Chara could remain like one of the most important political figures in South Sudan. Without Dagma Chara there will be no peace today, and that 2018 peace agreement that they are enjoying in Juba is because of Dagma Chara. Kerem Machar Jatuabu ko chayen janta dan tiketin nai kon dialan wo ne de ti won go te ko malma de bere wike South Sudan 2018 peace agreement ku kan le logane ajen ku kala jakko be te commercial ke transitional government mo rayna ko kiden wala eno rome South Sudan ro mujetin so ne me a report mi chora la re wichin gunimi report jak bana kala ojeka another report kan yin sam kun pojeto but kan wertin kan ne kan ite kona na kan were tin cha go te mal mudeb ne di aro ina wi mon normal abi kir ani da kuma cha bana wi kamal kan mun dal ga kai lungu ko de kuin kwade jala so that question still remain there lere jagwado me president sepe ke mi yadi cha don jawre wi ke juba jante wi ke di Djibouti cha ko di Djibouti man cha kwan cha woka inauguration da cha kwan la kuer en dung Djibouti mon ajen cha president Ismail Omar Gole ka kor me cha to ke nyoko wi kut kirm yadit
ramdana kan mala let kel kan kan wara kel and then shawe ke immigration da ba ci prin self ke mi yadi ci lunjo ko tama jare wiki juba wa ci ga meeting ni kuji mi ka ta da daga let kel gaje ngai kon dia la kir la te ka moja ka match ka moja ke de ni don shi kan discussion kan ga wala do budan mun awnya ko je ko so sudan ni zantama ke sa sudan ta murai kone ti ci an kero da ger na gui na dio shi an even this recent week te ka rol to ngwan to talk even ti an murai kone te ga kor mu ci talk ba ka juba but ba kula lare yo gwa da dan wa bin ka next support and bi ta mal bye bye